hamaze iminsi igera kuri 3 gutyo hamara amakuru avuga yuko ejo bundi APR baravuga ko ishaka kwitabira imikino bakavuga ko ngo hari abayobozi bayo ngo basanze abakinnyi mu myitozo bakamenya ko ikipe itazitabira imikino ya BAR bikaba ko bitabihuriye cyane n'ibihano bya politiki u Rwanda rwafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abantu bakanibaza ngo ese ubundi ibyo bihano turi kuvuga byo bishingiye kuki ibihano nukuba mu byukuri bishingiye kuba APR bana kuri Twitter ya APR Basketball Club itangaza nta ririho mu byukuri nta ririho ariko buri baro barayanditse ntabwo mbizi ariko urumva Ferwafa nibivuga ubwo yabonye usabe yego amakuru arakavuga ko urumva itangazo rya department ishinzwe ibijyanye n'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga yuko abasirikare bane mu Rwanda bafatiwe ibihano ndetse rikavuga yuko no muri abo basirikare bakuru harimo n'ibihano byafatiwe ikipe ingabo z'u Rwanda RDF Africa Basketball Africa League baravuga rero bati Ferwafa kandi yongera gushimangira yuko izakomeza gushyigikira iyi kipe ya RSB Tigers mu gihe izaba iri mu myiteguro yo kwitabira BAR season ya 6 yego ariko icyo ndi kuvuga nuko yaba ikipe y'u Rwanda ntago ari RDF yaba ikipe ya APR y'abagabo nubwo ari RDF iyo CAF Champions League ntago ari Amerika yitegura twashyamo nani makipe akaduga component hano kazira muri hehe nuko BAR ari y'abanyamerika BAR ni ishami rya championnat ya Afrika y'umukino wa basket ariko ikaba ari ishami rya NBA iyorwa n'umunyarwanda. Niba hari igitekerezo cyo guhindura imiterere y'isi wigeze kugira, hari intwaro y'igitangaza wakoresha ejo hisi akagenda bitandukanye n'uko uyu munsi hari hameze. Iyo ntwaro n'uburezi, nubwo ari Nelson Mandela wavuze ibingibi na Parrot Canada Visa Consultant Company, iyi ni intero bikiriza. Ubu ngubu wakwiga muri kaminuza za mbere nziza muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, Ubushinwa ndetse na Korea. Kandi kubajya muri masters muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubafasha kubona inguzanyo izishyurwa wasoje amasomo. Amashuri arahendutse kandi bamwe tubabonera scholarship. Itandukaniro ryacu nuko amafaranga ya service uzatanga wamaze kubona visa hafi kurira indege. Nubwo dufite ibiro muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko no mu Rwanda dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya City Center muri floor ya kabiri yo nyubako muri F2B. Iyi nzu yegeranye n'irimo Simba Supermarket. Abari mu majyaruguru y'u Rwanda ntabwo ari ngombwa kuza i Kigali kubera ko twabashyiriye office Musanze muri gare. Reba ibyapa byacu bya Parrot Canada Visa Consultant Company. Ikindi kandi dukorana na Kirabove France, ikigo mpuzamahanga gifasha abashaka gukora ingendo ku mugabane w'Uburayi banyuze mu Bufaransa. Ndagusuje kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Ukwezi TV uko nibigano tugezaho umunsi kundi. Tubashimira ko mudukurikirana ndetse mugatanga ibitekerezo byanyu mu Rwanda se cyangwa hanze y'u Rwanda. Ariko amakuru abari menshi. Theo, waramutse neza mbere na mbere? Baramutse neza tayiga nkomeze utereka tuze n'abadukurikiye bari hirya bakunda ibiganiro byacu, tubabwire ko ibiganiro byacu ku nyigo zitandukanye n'ubundi duhari ku bwabo, nta kandi kazi nta zindi nshingano no kubashakira amakuru no kuyabagezaho mu buryo nziko benshi babyishimira. Twahera mu Rwanda tari nabonye rwose bisa nkaho ibihano bya Amerika bikomeje gukora agashya, ariko itangazo rya Ferwafa itangazo bwaryo rya Federasiyo y'umupira w'intoki wa basketball Ferwafa ntabwo risobanura cyane ngo rikwiye ku bihano bya Amerika. Sinzi turisome mu kanya icyo rivuga, ravuga ngo ishyira muri ry'umupira w'intoki wa basketball mu Rwanda ryamaze gushyiraho ikipe ya RSSB Tigers Basketball Club ngo izahagararire u Rwanda mu mikino nyafurika ya BAR. Mu cyongereza ubwo ndi kugenda mvuga nsa n'ugenda nsemura mu Kinyarwanda. Season yaryo cyangwa se rizaba ku nshuro ya 6 nyuma y'icyemezo cy'ikipe ya APR Basketball Club yafashwe cyo kwivana muri iri rushanwa. Se ko yivanyemo ntabwo ndabona sinzi itangazo rya APR ndende ko naryo rihari. Baravuga ati RSSB Tigers yabonye uyu mwanya kugira ngo agararire u Rwanda nk'ikipe yitwaye neza mu Rwanda
yatwaye igikombe cya 2025 ndetse na 2026 itwara Super Coupe, yigaragaza nk'ikipe ikomeye kandi ishoboye guhangana ku ruhando rw'umugabane wa Afurika. Nase murabikorera mu Cyongereza, hakuri itangazo nk'iri barikira mu Kinyarwanda. Bura nyine hari abo bashaka ko baribona. Oya, nje nubwo ndi gusemura kuko nza kongereza kanjye gake navanye mu ishuri, ariko batarabashije kwiga ngo babashe kukamenya, ariko bakeneye wenda bo bari barigene so twebwera bakunda uyu mukino wa basket. Nje ntabwo hari inzego nyinshi njya mbona ntibaza impamvu basohora amatangazo. By the way, mu Cyongereza it's fine, ariko bajya bashyira na version y'Ikinyarwanda. Nijya bari sab byose abisore bamungana ibiri hamwe. Rega nibyo by'ibintu navuga, byabajya kuduhana bakaduhanisha ibyabo kubera ko twabyijanditsemo cyane. Hanyuma bavuga ati Ferwafa rero ibagaragaje yuko yize ifitiye icyizere cyane ikipe ya RSSB Tigers yo kuba yahagararira u Rwanda mu bunyamwuga, mu gushikama ndetse no guhesha ishema u Rwanda mu mikino nyafurika nyine ya BAL, Africa Basketball Africa League. Baravuga rero bati Ferwafa kandi yongera gushimangira yuko izakomeza gushyigikira iyi kipe ya RSB Tigers mu gihe izaba iri mu myiteguro yo kwitabira BAL season ya 6, ndetse ikanasaba abafana n'abandi bafatanyabikorwa kujya inyuma y'iyi kipe kugira ngo igende yambaye amabara cyangwa se ibirango by'u Rwanda, ibasha kuruhagarara neza ku ruhando rwa Afurika. Bakavuga rero bati andi makuru agendanye n'imyiteguro y'iyi kipe ndetse n'imyiteguro ya BAL muri rusange muzagenda muyamenya uko bikwiye mu bihe bizaza. Iri tangazo ni rya Federasiyo y'umupira w'amaguru, Federasiyo y'umupira w'amaboko wa basketball mu Rwanda. Nge ntabwo ndabona, ntabwo urabona irya APR ntirarisohora. None se APR ubundi ni ngombwa ngo irisohore? Ferwafa si ibishinzwe byose ahari? Sinzi, oya, ariko itangazo rya Ferwafa rivuga ko APR Basketball Club yivanye muri iyo yivanyemo nyine. Ubwo rero ibaruwa yandikiye Ferwafa. None se ariko APR BBC nigira ngo ni ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda nyine. Kandi ngo APR nyine amakipe yose ya APR ni amakipe y'ingabo z'u Rwanda. Ndakuvuga ibintu byabanje kuvuga mbere yuko itangazo rya Ferwafa risohoka. Mu byukuri ngira ngo niba koko itangazo rya APR ntabwo ndaribona, munyanganire ndibona ndaza kuri ariko kugeza ubu ntabwo ndi kuribona. Ariko APR BBC ntabwo ndi kubona itangazo ryabo. So ariko icyo navuga ni iki, ni kuvuga ngo hamaze iminsi igera kuri 3 gutyo haba amakuru avuga yuko ejo bundi APR baravuga ko ishaka kwitabira imikino, bakavuga ko ngo hari abayobozi bayo ngo basanze abakinnyi mu myitozo bakamenya ko ikipe itazitabira imikino ya BAL. Bikaba ko bifite bihuriye cyane n'ibihano bya politiki u Rwanda rwafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko abantu bakanibaza ngo ese ubundi ibyo bihano turi kuvuga byo bishingiye kuki? Ibihano ni ukuba mu by'ukuri bishingiye kuba APR tubona kuri Twitter ya APR Basketball Club itangazo nta ririho mu by'ukuri. Nta ririho, ariko buri baruwa barayanditse. Ntabwo mbizi, ariko urumva Ferwafa nibivuga ubwo yabonye usabe. Yego, amakuru ari akavuga ko urumva itangazo rya departement ishinzwe ibijyanye n'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga yuko abasirikare bane mu Rwanda bafatiwe ibihano, ndetse rikavuga yuko no muri abo basirikare bakuru harimo n'ibihano byafatiwe ikipe ingabo z'u Rwanda RDF. Sobanura ko niba ikipe yitwa ikipe y'ingabo, kuko wibuka ko uribuka yasaga y'abakinnyi n'aba kibose abakozi ba APR yasaga amafaranga ya Minadef. Yego,
niho wenda barushijeho kumvira yuko iyo umukinnyi wa APR asohotse agiye gukina iyi mikino yego agera ku mafaranga ku itike yaguzwe nande na Minadef bisobanura ko kuba ari ikipe y'ingabo ni kimwe bije y'ingabo no bar ni ishami rya NBA yo muri Amerika kandi itangazo rya Amerika ravuga ngo aho dufite ukuboko hose aho tubasha gukabakaba hose ntabwo tuzigera dutuma RDF igira ikikoramo ariko nkibaza ibintu se ntibirangira mu mikino ibintu bigera mu ntwaro nago ibintu by'intwaro kuko reka nkubwira mpamvu ibintu byo mu ntwaro ibintu biyita gukomanyirizwa kugura intwaro ni ibihano byo biri ukwabyo byihariye cyane basora n'itangazo rigaragaza ko nta kongera kugura intwaro mu mukora ibyaha by'intambara bikomeye nta wamenye ese uri intwaro undi wasikumanyiriza Amerika mu Bushinwa ntizari no mu niyo kubwira urumva ikibazo gukomanyiriza intwaro cyo bivuze wabohimbeje wihombeje uvuze ngo none Amerika ibihano yafashe hakundi tunavuga APR titabiriye bare yabiki bamunganye ngo nuko harimo amafaranga wenda uya nizo amafaranga se ekipe y'u Rwanda yimwe itabonetse kuko ntago u Rwanda rwabujijwe kwitabira kandi bare amaza visit Rwanda ntago u Rwanda rwabujijwe kwitabira bare ni APR aho RSSB nigene yitabira bishatarashyiramo abakinnyi wa APR ariko na RSSB kugira ngo bavuge ko ari izajyayo nuko ngira ngo Ferwafa babisobanuye nuko performance neza yatwaye Super Coupe 2026 yatwaye igikombe cya championnat cya 2025 ariko so ni wakumanyiza ya RDF biragoye kwa bafunga ibintu byose babona mu buryo butandukanye icyo ndi kuvuga twebwe u Rwanda ntabwo biratureba APR ntabwo ari ikipe y'u Rwanda ntabwo ari ikipe y'igihugu aya makipe arahari ni ikipe ya APR hari ni no kuba ushobora no gukunda RDF ariko udakunda APR abantu bagenda banamenya ko ukunda RDF utavuze gukunda APR uza abantu b'abasirikare bakunda bafana Rayon ni benshi mu mupira w'amaguru bajya byabaye ibi byabaye sibyo impamvu itakora APR y'abagabo muri football nuko tuvuge nk'umukino ya y'igikombe cya Africa CAF Confederations Cup yego mini CAF Champions League hari na CAF Confederations ariko icyo ndi kuvuga nuko yaba ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntago ari RDF yaba ikipe ya APR y'abagabo nubwo ari RDF iyo CAF Champions League ntago ari Amerika yitegura twashyiramo n'andi makipe akanuga component hano kaziramo ni hehe nuko bar ari y'abanyamerika bar ni ishami rya championnat ya Afrika y'umukino wa basket ariko ikaba ari ishami rya NBA iyoborwa n'umunyarwanda harya wari CEO wa RDB ajya umwita bisa nkaho rwose bisa nkaho ibintu biba bigoranye cyane ariko n'umunyarwanda rwose oya none se Claire Kamanzi Claire Kamanzi wayoboraga RDB nyine n'ibiri mu Rwanda ni rwose uyu ngubu arayoboye rwose ariko bisa nkaho n'ubundi ari hahandi ariko ngira ngo banamaza Visit Rwanda buranga Visit Rwanda batemo inkunga ikomeye cyane so ni Visit Rwanda n'ubundi twakomeza tuyamamaza reka nagari Visit RDF ni Visit Rwanda cyaza no kunsura u Rwanda zacengera umutekano na RDF none se tubigenze gutumba ahandi so icyo ndi kuvuga ibihano byo ni ibihano abanyira bakonyeko ngo babyishimiye by the way nabonye ko hari ibinyamakuru byabo byagiye bigaragaza ko nyine byishimiye ko u Rwanda rutazitabira ati ngo ariko u Rwanda rwo ruzayitabira yego kuko hari ikipe izajyayo bamaze gusobanura yuko ikipe ya ikipe ya bivuze ko RSSB ari izitabira ahubwo n'ikindi kibazo nibaza buriya bivuze ko APR bizi ko abakinnyi ifite benshi bakomoka muri Amerika abenshi kabisa ugiye kurusanga abakinnyi bakomeye bava muri Amerika yaragize ibagura muri Zion n'ahandi nabwo ntabwo bishoboka kwera ibyo bihano ko yaguraye abakinnyi urumva kuko ni business ahantu Amerika ifite ukuboko APR nyine ni kure y'amaboko kuko urumva
icyo ni kimwe kuba wenda bishoboka ariko se mu gihe waramuka uyashoye bakakwitambika bigapfa waba urwana n'iki ibyiza rero nuko utabikora sibyo kora ubugeni bigoye cyangwa ibyo bihano bishaka kuza kumva mugani bya bihano bishaka kuza hari ingaruka se z'amafaranga ibihano reka ngiye kuba ibihano ubwabyo kuba bya ibihano bibangamira ikipe y'ingabo z'u Rwanda ndibuka itangazo rya OGS ry'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda yego baravuga ngo RDF izakomeza gukora ishoboka byose kugira umutekano w'abanyarwanda haba ikipe ya APR Basketball Club ifite ikintu yahungabanya ku ngamba z'ubwirinzi ahubwo mesengera ikibazo iyo nk'ibintu nk'ibyo babikoze ako ntitwize tubona itangazo ry'uko babuje kugura intwaro iyo bibaye wenda bikaba nk'uko nguko intwaro mwe mufite mwaguze yo ntago bazihagarika cyangwa bakazitezamo ibindi bibazo babafata ibihano ngiye cyo ntekereza nuko twabanza tugatekereza tuvuga ngo ariko ubundi ibi bihano ababifata yego baba batekereza ko bizagira izihe ngaruka aka ni akantu keza cyane ku banyamerika kubona ibintu nk'ibi kirasaba bakabiririmba sibyo ariko ugiye kureba ntabwo ntekereza ko APR ikipe ya basket ya APR ari ikintu cyahungabanya RDF mu bijyanye n'umutekano yego sintekereza yuko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda hari aho zahungabanywa n'uko ikipe ya APR by the way nubwo ari y'abasirikare nta musirikare ukinamo ariko nuko twagusa ngo ownership ni y'abasirikare abashoramimari ni abasirikare iramutse ibitsindira byakitwa ibya gisirikare ariko uko biri kose ntabwo ntekereza ko ari icyo bifite ku ruhare na rutoya kuri performance ku mikorere y'ingamba z'ubwirinzi cyangwa se babaye se barafata ibihano na RDF no kugura intwaro ariko twaba tutabizi so fase izihari ziri ku bwirinzi buhari bundi bwarashaje intwaro z'u Rwanda niba rufite izituma u Rwanda se ruteganya gushoza intambara u Rwanda ngiye mpora numva ya mugabo w'ikirenga w'ingabo ya mugabo w'ingabo n'andi basirikare benshi n'umuvugizi wa guverinoma agaragaza ko u Rwanda nta gahunda yo gushoza intambara rufite ariko rufite ngo intwaro zihagije zo kwikingira ngira ngo wenda ndibuka nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma hari amagambo nyine ari ikiganiro cya umunyamakuru wa VOA yagiranye na Therese Kayikwamba avuga ku ntwaro z'u Rwanda yego niba 2025 itangira Kayikwamba yaravuze yuko u Rwanda rufite intwaro zidafitwe n'umuntu n'umwe muri kano karere yego bafashe ambarigwa bwo ahita zijyayo kuko ambarigwa ntabwo ariyo kwambura RDF intwaro niyo kwibuza kugura izindi ishobora kumara umwaka ikazaba yararangiye uko buriya politike ambarigwa igira igihe irangiye nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho bihindutse hariya hakurya n'ibindi byahinduka yego twumve gatoya agace k'iki kiganiro umva ukuntu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yivugiraga ko u Rwanda rufite intwaro ngo zidafitwe n'undi muntu ngo na Loni muri kano karere ngo nibo bafite intwaro ngo zirenze ntabwo bakashyikiriza u Rwanda ngo cyane cyane ngo izo bakoresha bahema 23 u Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kugwiza intwaro no kuziha M23 mu burasirazuba bwa Congo. Nous ne devons pas sous-estimer qu'il y a eu un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leur propre capacité. Bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere. Intwaro z'ikoranabuhanga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi
iz'umuryango w'abibumbye. Je ne veux pas aussi passer sous silence le fait que depuis quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis dans une violation flagrante du cessez-le-feu, dans une violation flagrante de la Convention de Chicago. Et nous avons toujours fustigé et dénoncé justement cette course, si vous voulez, à l'armement que le Rwanda a menée pour justement imposer de manière extrêmement brutale sa présence et saper tous les efforts qui ont été consentis par toutes les parties prenantes de trouver une solution politique à cette situation. Binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanya ry'amakuru, yisobanuye ko inzira zose zitumanaho mu kirere cyaguma no hafi yayo zari zaramaze kuburizwamo burundu. Kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanya n'ikurikirana amakuru, bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane. Ariko ni nako byari bimeze ku bakora ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ubutegetsi bwa gisivili. Rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u Rwanda mu gushoza intambara, nta gucogora, kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere. Ariko se undi Rwanda kariyo yayo, ubwo ni gute rurusha intwaro Kongo n'ubukirifite? Kandi Kongo tuzikiza mu myanya ya mbere ibihugu bikaze ku gisirikare. Ntabwo nyine ibintu navuga nta nubwo mbyemera. Rwanda rufite intwaro ko nyine ni nk'aba zarwo z'ubwirinzi n'ikintu ndashidikanywaho. Ariko nanone ntabwo nanjye nkakubaza kuki izo ntwaro abandi bo batazigura zirenze izabo zisa nkaho zitazwi? Nuko ikibazo intwaro ntabwo zikoresha, zigira n'abazikoresha. Wa muntu ushaka ufite intwaro ariko utazi kuzikoresha. Oya, no kugira ngo umenye ko umuntu afite intwaro nuko yayikoresheje. Utayikoresheje se wamenya ko ayifite? Hagize ko tutari tubizi ko ngo ugiye kuba mfite intwaro ariko ntayikoresheje, bisa nkaho ntayo mfite. Wamugana ntawe twatuzi ko bijya bimira ibindi. Ese ubu neza ziriya ntwaro twari kumenya gute yuko ubwirinzi budahari yo Kongo by the way, Kongo nubwo yatwiciye abanyarwanda bapfuye ari Gisenyi, ariko hari umutekano yashyize mu mitima y'abanyarwanda cyane cyane abaturiye umupaka. Baravuze bati buriya ntubona nka drone zarashwe Goma ejo bundi? Ziriya drone nabuze numva Maurice Uwera Jean Maurice, umuvugizi wungirije wa guverinoma, avuga ati iraswa ry'umujyi wa Goma ziriya drone birerekana ko abatera u Rwanda batari kure. Uri kumva icyo leta yivuze gutyo bivuze? Harimo akandi kantu karasuza atandika avuga ngo niyo mpamvu natwe tugomba kubukaza zakomeza tukugarira. Ntekereza ko kiriya gitero ejo bundi nageze Gisenyi kuri uyu munsi mu gitondo. Yego. Nari impari nageze kuri Grande Barriere nyuma y'uko abantu benshi ubona ko abagize ubwoba ni abanyakongo babigoma. Ariko abanyarwanda bereye Gisenyi bagatatu n'ubundi ko hari ibimiri n'ubu ntabwo kiza. Ufite biriya bintu byabaye mu kwezi kwa mbere 2025 byatumye abanyarwanda benshi bavuga bati uko biri kose ntacyo. Ari ijambo ryari rivugwa n'umukuru w'igihugu, umuryame musinzire. Ariko nawe yarabivuze nibo igisirikare afite ubu ngubu nicyo yifuzaga. Haravuze ngo ufite ibaze ni umuntu yarafashe igihugu n'ingabo yarayoboye mu myaka 32 ishize, ariko igisirikare afite igihe cyakoze ibyo, icyo afite uyu munsi kikaba aricyo yifuzaga. Nawe wakomparinga diferanse y'icyo gisirikare afite icyo gihe nawe kigeze uyu munsi. So ndumva ari ibyo ntabwo tuza kubitindaho, ariko icyo navuga cyo Amerika ntabwo u Rwanda aricyo gihugu cya mbere bifatiye ibihano, ariko nicyo gihugu yafatiye ibihano. Ngiye ku bwanjye ntabwo ndi umunyarwanda, mbona bidakanganye bagufatiye ibihano. Ejo bundi nahoze mbona nsoma inkuru ya BBC igaragaza uburyo bafatiye ibihano abashinwa bijyanye no shyira imodoka muri Amerika, no kutagira ni ibihano by'amatari, icyo twita amatarifu, kuzamura imisoro y'ibicuruzwa by'abashinwa muri Amerika. Ibyo boherezaga muri Amerika byagabanutse 10%. Ibyo boherezaga i Burayi byongeramo 27%. Byiyongeraho muri Amerika byamanutse 10%. Ariko ibyo bohereza i Burayi bizamakaho 27.8%. Ibyo boherezaga muri Aziya, mu bihugu byo muri Aziya bindi
bizamuka 31% bivuga ngo ntacyo byahindutse abashinwa icyahindutse nubagurira ibyo muri Amerika byaragabanutse noneho totali abashinwa ibyo boherezaga mu mahanga nyuma y'uko Amerika yafatiye ibihano byiyongera 22% muri rusange bivuga ngo umushinwa ntabwo icyo areba ari uwamuguriye icyo areba ni iki ni inyungu yaje nuko we yohereje mu mahanga bikaza ntabwo kuba atagurira n'abanyamerika ibyo bimureba so Amerika noneho yo ubukungu bwayo bwaramanutse mu byatumye bumanuka harimo n'ibyo bihano bagiye bafatira abantu kubera ko usikari byo urumva hari ikintu ugomba kunoza ukamenya iyo ngiwe umbujije kunywa iyi kawa ariko ntuyimbuze ariko ngewe ntayishaka umbwiye urangoye yego ushino munkoreye uramuza kuyigura kuri ya shop A nzajya kuyigura ni shop C yayiguze na A bivuga ngo shop A irayigurisha kuri B yigurishe kuri C nzajya kuyigura kuri C ngewe uramendesha ariko stili niba ngishaka ndayigura n'abanyamerika iyo uzamuye imisoro umuturage waragorwa no kugura imodoka y'abashinwa ku mafaranga menshi kwa ko wazamuye imisoro kuko niba yikunda arayikunda araza kwigura n'ubundi nuri wa mushinga waragumye uko byenda kose ariko barimo n'ibintu by'amanyanga bindi batatubwira nese abashinwa niba umushinwa afite brand yitwa Apple telefone zose nahoze nigeze kwibeshya ngo ni hafi ya zose buri iPhone nta nimwe iteranyirizwa muri Amerika rubizi nizi twita ngo ni secondary muri Amerika American version none se iPhone ntago ari muri Amerika uyirebe inyuma uretse tunza iPhone ayirebe niyo twita American version inyuma aba ariho yuko yabaye assemble muri urugana rwahise n'urw'abanyamerika ariko abashoboye kubikora n'abashinwa ndetse rukaba registered he ariko se wowe iki umushinwa azi nuko ashoboye gukora ibindi byawe uruganda Apple n'urw'abanyamerika rurasorera mu Bushinwa ariko noneho i telefone abashoboye kuziteranya cyangwa kuzikora kuziteranya assemble kuziteranya ariko urumva nyine nako nakantu umuntu aba yacometsemo ukibaza ngo uwayikoze agakora pièce zose kujya atayasambuye akajyana mu Bushinwa nabyo wabyibazaho ariko baravuga ngo telefone ziba assemble ziteranyirizwa mu Bushinwa izi iPhone zose dutunze ziteranyirizwa hehe mu Bushinwa so urumva nabwa ku Bushinwa ku Russia niko byagenze bafatiye ibihano barakomeza bari developer ariko byari ibihano bikomeye bikaze none twebwe ibihano byo kuvuga ngo Apple ntabwo izitabira bare ariko kandi indi kipe y'u Rwanda zitabira bare wasanga izana yirusha kwenda izana performance kuko wanashyiramo abakinyire kugeza urega no kugira ngo Ferwafa yihitemo yerekanye icyo yashingiyeho yatwaye championnat 2025 hanyuma 2026 itwara Super Coupe ni igikombe cy'igihugu ibindi kibazo sikiri iyo kipe izagenda ahubwo wa mugani wawe umukinnyi mwiza wa Peri ni mutware ibuguri imuserukana izagenda kubita amakipe izibereka ko wasanga amahirwe u Rwanda tubonye kugira ngo tuzagira ikipe zitwara neza ubwo se abantu babumvishe ko ibintu bimeze bijyanye n'ibihano bajyaga bibazaho ngenda ndamutse ngiye kwihandagaza ngo nta ngaruka bizagira sibyo yego ntaba ngiye kuvugira wenda inzego bitandeba ariko nanone ntabwo ntekereza ko icyatumye bazifata yego icyatumye bifatirwa ibihano byo nta nyungu bifite kuko u Rwanda rugaragaza ko impamvu ikirushishikaje cyane kurinda umutekano warwo u Rwanda niyo APR niyo na RSS bitakwitabira ariko umutekano twizera ko umeze neza basket karorero amungana ubu se bare taraza bare imaze imyaka iyo season ya 6 mbere yuko iza se ubundi ije yahinduye iki ku mibereho y'abanyarwanda nuko yabere mu bare oya nyine ndakubaza mu mibereho rusange y'abanyarwanda bare ije yahinduye iki ntacyo nta nicyo nabonye ngiye nta cyahindutse kuri ngiye pe bare ni y'abanyamerika ntabwo bazanye muri Afrika kubera inyungu z'abanyafurika ni izabo n'ubundi bari bafite imana it's their business bunguke ubwo rero simbize abantu be ko nta gikubarika cyacitse nta gikuba cyacitse ubwo numva twasuriza hanga wenda icyo ntasobanukiwe ariko ntekereza nuko APR ishobora kuba yarabonye yuko wenda bari kuyinaniza igahitamo kwegura ubwo reka tubyihorere byari byanuganuzwe yuko ibishingiye ku bihano zitabiye izindi shampiyona
yego zitabira shampiyona Afrika zirahari ibindi birahari ni byinshi cyane cyo numva nagushimira tugaha umwanya abakunzi bacu nabo bakaduha ibitekerezo byabo wakoze cyane Tiger wakoze uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy. Ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nka ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na AUPA n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificate z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe kumenyesheje. Hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira. Hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German Exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German Exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse.